Engibingelelo singako mfowethu siyabonga uNkulunkulu akubusise sibonga uNkulunkulu owenze lenkonzo abayimpumelelo anginawo amaningi kuwe mfowethu ngizothi mina uNkulunkulu uyabuyisa okudliwe isikhonyana Jesus ngiyangizwa uNkulunkulu uthembekile bazalwane sikhona la sibonile ukuthembeka kaNkulunkulu singofakazi bokuthi uNkulunkulu uthembekile ngingibaba uSikhosana ngisindisiwe ngimntwana kaNkulunkulu haleluya angihambi ngedwa lokho bazalwane Jesus khona mama uSikhosana la haleluya siyabonga uNkulunkulu bazalwane namhlanje ntambama kusakhulunywa la kuningi okukhulunywayo ngiyafisa ukuthi kafishane siyothandaza haleluya angeke ngisadonsa isikhathi eside siyothandaza mfowethu mabona funda lapho Matthew chapter 5 Ephesians chapter 5 funda khona verse 30 31 no 32 uNkulunkulu omusa sibusise Ephesians chapter 5 verse 30 ngokuba singamalunga omzimba wakhe ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe labo ababili bayakuba nyamanye 32 le mfihlakalo inkulu kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla haleluya kunomhlabelelo othi anginalo uvalo lokushiwa nguwe ngoba ngiyazi uyohlala uhleli nawe nomhlabelelo siyawucula kodwa suqondi la uApostle Paul ubhalela ibandla lase-Efesu ukhotha uchapter 2 uGenesis uthi insizwa iyashiya uyise nonina bese iyanamathela kumkakhe buya kanjani lapho buya la sisenkonzweni yokunamathela insizwa iyanamathela kumkakhe kodwa ke bese iqhubeka uApostle Paul athi la angisakhulumi ngalokunamathela lokhu kunakunamathela kwasekhaya ezulwini haleluya Jesu anamathelana nebandla lakhe kunakunamathela kwasekhaya ezulwini okundlula ngisho nasekufeni laba babili bayahlukaniswa kufa kodwa thina noJesu siyaphela naye ekufeni bese siyaphuma imemezela ukunamathela kwasekhaya ezulwini kukhona ukunamathela kwalaba abashadayo kodwa uApostle Paul uthi nginemfihlo engifuna ukuyiveza ngikhuluma ngoJesu nebandla ningasatshiswa akanakushiya uNkulunkulu wethu akadivosani uyalimela izwi lakhe lithi Bible is not a man that he should lie nor a son of man that he will change his mind uma sesihlanganiswe naye athi uApostle Paul encwadini yabaseRoma ngabe yini okungangihlukanisa nothando lukaNkulunkulu na ngabe inhlupheko ngabe kufelwa ngabe imfowethu akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu kuye uKristu Jesu ngizele lokho namhlanje ntambama ukuthi kunokunamathela okundlula nasethuneni uma sibashadisa sithi till death do you apart kodwa uma sifika kuJesu ngokuba naye ukufa wokunqoba bese lithi iBhayibheli wafa ukuze abaphilayo bangabe basakuphilela baphilele loyo owabafelayo nokuthi wavuke ekuthuneni nathi ngobhaphathiso sivuswe kanye naye ukufa kusenamandla phezu kwethu sizomemezela ntambama ukunamathela kwasekhaya ezulwini yebo unamathelene nomkakho ngabe unamathelene naye yini loyo wahlula ukufa yebo ushadile siyavuma nihleli kahle siyavuma kodwa ngabe ninamathelene naye yini
owasihlola ukufa. Haleluya, haleluya. Naye ngizovala ngayo lithi iBhayibheli njengalokho anjalo nathi sinjalo. Oh nizongizwa. Lalelani uMkabinde ethatha umkakhe la uJoy bekangangeni khona kungena abakwaNkabinde. From today uma babiza abakwaNkabinde uNkabinde uthatha uJoy ambambela bese yongena naye laba kwaNkabinde bangena khona. Uma bathi la uma ungasemuNkabinde awusondeli namhlanje uJoy uyosondela nathi kanjalo ngayo uJesu Kristu labe singasondeli khona kodwa ngoba sihlanganiswe kanye naye for we are joined with him. La engena khona siyangena. Uma bathi kudingeka abayingcwele asibheki thina sibheka lo shade naye. Uma engcwele singena kanye naye lapha khona nathi silapho. Ngizomethemba njalo ngobuya yazi indlela uzongibona. Entambama bazalwana ngivusele emndenini lomushasha wakaNkabinde, ngivusele tonke tihloko letisonzelene nalomndeni, nginivusela bazalwane egameni lika Jesu. Haleluya. Niyavuseleke Ntsambama. Nikhona kodwa. Ubona newakithi umndeni khona la. Umhlaba mncane ngibona baba omncane wami la. Nabo gokwami ngiyabavusela nabo egameni lika Jesu. Ngikwazwa nesibongo ngishadelwe nginonkosikazi oyedwa bazalwane. Inkosi ingisizile, sibusisekile ngendodakazi encane. Ngiyakholwa ngiyathandaza ukuthi izomthanda uJesu ukudlula mina. Ngiyambuyela, so angizanga nabo ngenxa yokude bendlela ekhaya kithi kusetshaka start ngokuhlala seWestern Cape eCape Town. Siyakholwa bazalwane sisindisiwe, akusekho lokungasihlukanisa nelithando laNkulunkulu. Sikuhloniphile mphathi, simo besingavumi kodwa inhlito yakho isivalele khoneni. Asithandaze Ntsambama, sivule incwadi yaSamuel wesibili chapter 9. Ungasahambisa lusibeketelela 2 Samuel chapter 9. Mabuza ngabe kutseni kakhulu into khona kuthandaza. Siyathandaza 2 Samuel mabona chapter 9. Inkosi sibusise verse 1 and then umfundzele na verse 3. uDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Verse 3. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawule noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? Usiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyama. Kukhona indvodzana yaJonathani lephilayo. Now asele history. Sifunza ngaDavide uba inkosi. Uma Davide aba inkosi, inkosi bebusa lapho bekungiSawula. Uthi nakangena esikhundleni uthi Davide umbuto lokucala la ubutako akekho yini endlini yaSawula losaphila lengamendela umusa ngenxa yaJonathani. Lalela ke ufuna indlu yaSawula kodwa umusa akamendi ngenxa yaSawula kodwa umenda ngenxa yaJonathani. Lithi iBhayibheli kunengcebo yaSawula lebayibita ngokuthi Nziba. Lithi Nziba bekasebenza lapha in the kingdom of Saul. Lithi iBhayibheli wase uyaphendula Ziba wathi kukhona umfana olumntwana lophilako waJonathani bathi igama lakhe Meshibhoshethi. Leli gama bazalwane lelithi Meshibhoshethi lisho ukuthi buso benhlazo.
nikhona abazalwane. Now uma bamenza igama nje kuvela kwaMephibosheth bantu bebalingizele enhlazo. Now lithi iBhayibheli indzawo Mephibosheth bekahlala kuyo beyibitwa ngokuthi uSelodiphar. Ligama lelithi Lodiphar lisho indzawo lenganamadlelo. Nikhona abazalwane. Now leligama lelithi Jonathan lisho sipho saNkulunkulu. Lalelani ke bazalwane, sengifuna ukuthandaza bengayilanza yonke. Now kuthiwa katheni kulendzawo bebaphila kuyo bekungakavumeleki ukuthi inkosi lensha ivane nemndeni wenkosi lenzala ngoba funa cabange ukuthi batawufuna isitulo sabo. Kodwa kuloku sithola inkosi lensha iyabuta ukuthi akekho yini lengamendela umusa endlini yaSawula ngenxa yaJonathan. Now last futsa khona abazalwane lithi iBhayibheli kuvela umusa waNkulunkulu ubhebhenene. Lapha Jonathan is a type of Christ. Lithi iBhayibheli nawulifunza, I think it's 1 Samuel chapter 18, lithi David na Jonathan basebenza sivumelwano bathi sebamoya munye manje. Now in the Old Testament, David and Jonathan, they were representing God the Father and Jesus Christ. Now when God is doing grace for someone, but it's because of his son. Oh, Jesus. Therefore you are saved. Ubusobetu paloshas. Ubusobetu palokutasfaneleki. Indawo esivelakiyo ayinamadlelo. Kodwa indaba ngithane kufele Lodiphar. Udamusa odluleli Lodiphar. Lithi iBhayibheli bekazi ukuthi is rejected. Ngoba bekangananya. Lithi kwasekufika umbiko wokuthi uyabitwa inkosi. Nitomemelela nzapha uthi kunebantu lababitwa inkosi. Amnanzabi indzawo lohleti kuyo kunendawo engcono kunetafula lenkosi elithi iBhayibheli ethi izinkosi woza uzohlala nami etafuleni. Wathi nginje file mina ngiyohlala nenkosi etafuleni kulendzawo bebaphila kuyo gogo inja bekuyinto le useless. Nawe uyade emalangeni nakathi umuntu akanalutho utakutshela ukuthi ngiyinja nje. Lithi iBhayibheli Mephibosheth wathi nakatibuka wayibuka watibuka inja. Wase uyafika Davide wathi nalela ke Mephibosheth ngifuna ukubonela umusa ngenxa yaJonathan. Athi ngiyebuyisela konke lobe kusenkosini yaSawula ngubike etandleni takho. Wena sukela namhla sohlala nami etafuleni. Jesus. Lithi iBhayibheli you gonna dine with the king in the table. Igama lona lithi ubuso behlazo. Indawo avela kuyo ithandamadlelo. Ayikho into elindelwe Lodiphar. Kodwa kukhona inkosi ekhipha abantu ehlazweni. Kukhona inkosi ekhipha abantu etafuleni. Izizwe nazeliphile ngcono entambama kunetafula lenkosi. Kunetafula lenkosi. Inkosi izowenza umusa. Akukabiyanga ngomsebenzi wakho. Kwakungekho sentabeni nenkosi wasekuqaleni ukuthi umuntu wafe. Lodiphar indawo engangahlelo. Ayikho into engcono elindelwe Lodiphar. Lithi beyindawo efile. Kwasekufika isipho saNkulunkulu esiuJonathan. Engisibona sifikile namhlanje eBhethani sizolamlela abantu. People are reconciling with God. And people are going back to God's original intent. Lithi iBhayibheli bekasibona inje file. But mercy reloads Jesus Christ. Ngiyayizwa inkosi yasezulwini
nenkosi usetafuleni nenkosi izomemezela entambama buyela kuThixo uvela kuThixo wena wawuseceleni likaThixo waseqaleni injongo kaThixo ngawe ukuthi uphile ungasayiphileli wena kodwa uphilele uKristu athi uBhayibheli akusayimo phila kodwa uKristu ophila iyondaba sentambama ithi kunendawo engqondo kunetafula lenkosi woza etafuleni lenkosi. Yes, Lord. Umfethu Sikhosana yimystery ejulile le concerning the church and God. Sizokubizela etafuleni. Sizothandaza nabantu abafuna ukusondela etafuleni. Sizothandaza nabantu ebebesathi ngiselodibhali sengiphukile nokuphuka ngisakhona nokuhamba. Angisakwazi nokuma nangomthandazo. Angisakwazi nokuma nangokufunda izwi. Kodwa namhlanje sizohlanganisa umuntu ngokuhlanganisa kwezulu. Sizohlanganisa umuntu nokuhlanganisa kwaphezulu. Sizohlanganisa umuntu abebesathi angisakwazi nokuzimela. Kodwa kunetafula lezulu. Kunetafula esilethe namhlanje. Kunetafula omanyelwa kilo kodwa ukuzufika kilo ufuna uhlangane nezulu. Kuzufike kunetafula lenkosi ufuna uhlangane noKristu. Kuzufike kunetafula omanyelwa kilo elikususa elodibhali ufuna uhlangane noKristu. Ufuna uhlangane noNkulunkulu ukuze ukwazi ukukhuluma amazwi ukuthi akusamini ophilako ufuna uhlangane noKristu. Asithandaze nabantu eBhetali abathi ngifuna ukusondela etafuleni eliphezulu. Asithandaze nabantu eBhetali abathi ngenxa yomshado kaNkabinde ngambona uNkulunkulu. Ngenxa komshado kaNkabinde ngahlangana nezulu. Ngathi sengiyinyoma bangitekile sengingakwazi ukuthi hambela kodwa izulu langilanda. uKristu uyakubiza umethi ibhoshethu uKristu uyakubiza. Asivale amehlo sithandaze. Asivale amehlo sikhuleke.